Pozdrav svima. Moje ime je Saša i dolazim iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Novog Sada. Verujem da ste svi već upoznati sa prirodnim lepotama Srbije i znamo da je priroda i predeli Srbije da su divni, ali koliko ih zapravo poznajemo. Pokušat ću da pokažem na primjeru ptice. Zašto baš ptice? Zato što su prepoznatljiva grupa organizama u široj javnosti, zato što su upadljive i dopadljive, zato što su dobri pokazatelji stanja naše životne sredine i zato što postoji duga tradicija istraživanja i zaštite ptica širom sveta. Sada možemo to pokazati u brojkama. U Velikoj Britaniji, na primjer, ima preko 6 miliona aktivnih posmatrača ptica. U SAD-u ima preko 50 miliona aktivnih posmatrača ptica, skoro svaki peti čovek. U Mađarskoj više desetina hiljada, a u Srbiji nekoliko stotina. Da li to znači da mi manje volimo ptice ili da ih samo nedovoljno poznajemo? A da li ste znali da u Srbiji žive 3 različite vrste vrabaca? Poljski vrabac, vrabac pokućar, španski vrabac. Iako je zabeleženo preko 350 različitih vrsta ptica u Srbiji, ne postoji nijedan lako dostupan ilustrovani vodič ili alat za njihovo raspoznavanje, bilo u štampanom ili elektronskom obliku. I zato ako želite da uđete u svet ptica, da naučite nešto o pticama, vi se oslanjate na neki 50-ak iskusnih ornitologa, većinom u Vojvodini, za svaku obuku, izlet, edukaciju, radionicu, za popis ptica, istraživanje ptica i druge aktivnosti na tom polju, tako da zajednica posmatrača i ljubitelja ptica ne može da raste. Upravo zato Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sa timom Ptice na dlanu, koji čine ornitolozi, edukatori i programer, se odlučilo da stavi na raspolaganje znanje o pticama i veštine njihovog raspoznavanja i da omogući da zajednica posmatrača i ljubitelja ptica raste koliko bi zapravo i trebalo. I to uz pomoć aplikacije za Android uređaje Ptice na dlanu. Vi ste vidjeli neku nepoznatu pticu i odaberete siluetu ptice, boje njenog perja i stanište u kom ste posmatrali da li je to četinarska šuma ili neki grad i ona vam daje odgovore na vaše pitanje koja je ovo ptica. Ono što nam je potrebno da bi mi napravili aplikaciju malo kasnije, ali kako ćemo stići do naše ciljne publike? Preko 16.000 pratilaca na društvenim mrežama. Ako ukucate ptice iz Srbija, doći ćete do našeg sajta koji je u vrhu rezultata pretrage i aplikaciju želimo isto da promovišemo putem Google oglasa, zatim aktivno promovišemo na svim manifestacijama koje organizujemo i u kojima učestvujemo, recimo Evropski vikend posmatranja ptica u kojima svake godine učestvuje preko 1000 mladih i đaka iz škola širom Srbije i omladinski klub ornitologa koje pokrećemo širom Srbije i koji je program Društva za zaštitu i proučavanje ptica. Ono što nam je potrebno jeste sredstva za ilustracije. Da biste predstavili ptice na odgovarajući način, one detalje i one razlike između vrsta koje će olakšati raspoznavanje različitih vrsta korisniku, znači one omogućavaju i olakšavaju korisniku korišćenja aplikacije i zato nam je potrebno toliko sredstava za njihov kvalitet. Mogućnosti razvoja su velike, aplikacija samo po sebi predstavlja ulaznicu u svet ptica, ali sa rastom zajednice otvaraju se nove mogućnosti, kao što je, na primjer, Shazam za ptice. Vi pustite telefon da snima oglašavanje i aplikacija vam pokaže koja je to ptica, ali sve to moguće tek kad zajednica naraste. Ono što je bitno je da građani koji su svesni i koji upoznaju prirodu i ptice oko sebe su najbolji garant njenog očuvanja i zato zakoračimo u svet ptica zajedno. Hvala.